Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Amakuru atugera muri aka kanya aravuga yuko abanyarwanda bagera kuri 4 bamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi batinya urukingo rwa COVID-19 ngo n'urwa antikristo nkuko bakomeza kugenda aba bigarukaho. Umugabo umwe n'abagore bagera kuri 3 bitwaje Bibiliya bahungiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mu gace ka Nyakarama komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Baravuga ko impamvu itumye bahunga ari uko badashaka guhabwa urukingo rwa COVID-19 ngo kuko imyemerere yabo ihamya ko ari urwa antikristo. Radio na televiziyo Isanganiro dukesha inkuru ivuga ko abanyarwanda bahungiye muri iki gihugu mu ijoro ryo ku itariki 20 Ukuboza 2021 saa 3 z'ijoro bambutse uruzi rw'Akanyaru. Umuyobozi wa komine Bugabira Twizerimana Eric yatangaje ko yagerageje kumvisha aba banyarwanda ngo basubire mu Rwanda ariko bakanga, ahubwo bagahitamo kujya barara ku biro bya Nyakarama. Icyakora Twizerimana Eric yavuze ko iki kibazo cyageze kuri guverineri w'intara ya Kirundo Albert Hatangimana kandi ko yavuganye na mugenzi we uyobora intara y'Amajyepfo mu Rwanda Kayitesi Alice ngo barebe uko abanyarwanda basubizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri y'u Rwanda iherutse gusohora amabwiriza yo kwirinda COVID-19 aho mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi yunganira Kigali umuntu wese utarakingiwe byuzuye atemere kujya mu makoraniro harimo mu rusengero, mu isoko, mu tubari, restaurant, imodoka rusange ndetse n'ahandi hatandukanye. Ikaba rero aribyo byatumye aba banyarwanda bagera kuri 4, umugabo umwe ndetse n'abagore bagera kuri 3 bafata icyemezo cyo guhungira mu gihugu cy'u Burundi aho hatigeze hakazwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo wenda barebe ko bahumeka. Mu gihe mu Rwanda inzego zishinzwe ubuzima by'umwihariko leta y'u Rwanda bakomeza gufata ingamba zikomeye cyane zirimo gushishikariza abanyarwanda gufata inkingo za COVID-19 kugira ngo bashe kugera ahari ahantu tumaze kuvuga hejuru. Mu gihe utakingiwe rero biragoye ko wajya mu rusengero, biragoye ko wajya mu kabari, biragoye ko wajya muri restaurant, biragoye ko wafata imodoka zitwara abagenzi wayitega cyangwa se wajya n'ahandi hantu hakoranira abantu benshi batandukanye. Birasaba ko rero ugomba kuba warafashe uru rukingo. Mu gihe rero imyemerere yabo ivuga yuko urukingo ari urwa antikristo, bakaba rero ari impamvu bahisemo guhungira mu gihugu gituranyi cya Abarundi. Reka tuve kuri iyi nkuru turebe n'amakuru yandi atandukanye akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yasobanuye impamvu abapolisi bagera kuri 3 bayo barekuwe n'urukiko iyo igakomeza kubafunga. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko amategeko yayo agenga imyitwarire ya stati yayo biha uburenganzira bwo kuba yakurikirana umupolisi no mu gihe urukiko rwamugize umwere rwamurekuye cyangwa se akaba akiburana. Ku wa kabiri iki cyumweru mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge habereye impaka zikomeye cyane mu rubanza ruregwamo abantu 12 bakekwaho icyaha cya ruswa barimo n'abapolisi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwafashe umwanzuro ko abapolisi 3 bari bafashwe bashinjwa gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kwaka ruswa barekura, ariko polisi y'igihugu irabafata irabafunga. Ubwo bari bongeye kwitaba urukiko, Chief Inspector Police Irivuze Umuremyi Jonas uregwa yavuze ko icyemezo cy'urukiko gitubahirijwe. Ati twatunguwe no kuva muri kasho ya polisi ya Rwezamenyo aho twari tumaze iminsi dufungiye, twagera hanze tukahasanga imodoka ya polisi y'ishami rishinzwe imyitwarire muri polisi ryitwa PDU, ati iturindiriye bagahita batujyana kudufungira Kacyiru ku cyicaro gikuru cya polisi. Maître Irene Bayisabe wunganira IP Munyarukundo Kararo Toma nawe wari warekuwe yahise abwira urukiko ko kugeza ubu atazi aho umukiriya we ari. Ati natunguwe no kumva agifunze kandi afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubu akaba afungiye ahantu twe tutazi, ati tutanemerewe no kumugeraho, ati yaba njye cyangwa se umuryango we. Ati kuki rero polisi yongeye gufunga aba polisi? Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera bw'ikimakuru y'akadomo.com k'amategeko agenga imyitwarire muri polisi y'u Rwanda agena ko umupolisi ashobora gukurikiranwa kabone niyo urukiko rwaba rwamugize umwere. Ati muri polisi gukekwaho ruswa, kwirya
ntabwo ari imikino, ati bifite ingaruka zikomeye cyane. Ibyo abapolisi ati barabyiga iyo bari mu mahugurwa y'ibanze, ati iyo rero ari bato cyangwa se ba ofisiye, yaba stati yihariye n'amategeko agenga imyitwarire arabiteganya, ati kandi yigishwa mu mashuri. Ntabwo gukekwaho ruswa cyangwa se kuyifata ari imikino, ati ari ibintu uvuga gusa ngo bizarangirizwa mu rukiko. Ingingo ya 67 ya stati igenga polisi y'u Rwanda iteganya ko ikosa n'igihano cy'imyitwarire y'umupolisi nta bihuriye n'icyaha n'igihano giteganywa amategeko ahana, ku buryo igikorwa kimwe cy'umupolisi gishobora gukurikiranwa ku kazi ndetse no mu bushinjacyaha. Ibyo bivuze ko aho ikirego cy'ubushinjacyaha cyaganisha hose, umuyobozi ufite ububasha bwo guhana umupolisi bitamubuza gutanga ibihano byo mu rwego rw'imyitwarire. Amategeko agenga imyitwarire ya polisi y'igihugu mu ngingo ya 7 harimo ko icyaha cyakozwe n'umupolisi gishobora gukurikiranwa mu rwego rw'imyitwarire no mu bushinjacyaha. Nayo igaragaza ikirego cy'ubushinjacyaha ko kitashobora kubuza komite ishinzwe imyitwarire guhana umupolisi mu rwego rw'imyitwarire mu gihe ikosa ry'imyitwarire imuhama. Iyo urukiko rusanze ibyakozwe atari icyaha, igihano cy'imyitwarire kigumaho mu gihe ibyo bikorwa umupolisi yakoze bigize ikosa ry'imyitwarire. Chief CP Kabera ati kuri bariya abapolisi rero ati barakurikirana n'inkiko, nibyo ati ubushinjacyaha bwarabagereye, ariko natwo ati natwe turabakurikirana. Twebwe rero ati tukabakurikirana tubafite, ntabwo turi urukiko, ntabwo turi parike ngo turabareka. Ati itandukaniro nuko tubakurikirana tubafite. Yavuze ko aba bapolisi aho bari bitaweho ku buryo umuntu wese wabashakaga yaba abavoka ati bashobora kwegera polisi y'igihugu bakahabwa abakuru ndetse bakaba banavugana. Utariko ati ntabwo aya mategeko agenga polisi ashobora kwirengagizwa ngo nuko umunyamategeko yabifashe ukundi cyangwa se abandi babifashe ukundi. Twe ntabwo twica amategeko, ahubwo abapolisi bagomba kumenya ko ukekwaho ruswa, kwirya cyangwa se kuyifata ntabwo ari imikino iganisha ku nkiko gusa. Ati bifite n'icyo bivuze ku myitwarire, ku buryo polisi itakwihorera ngo widegembye. Polisi y'igihugu ifite ishami rishinzwe imyitwarire. Mu gihe hari umupolisi ufunzwe, abunganizi be begera iryo shami bakabasha kumuvugisha. Mu nyubako za polisi y'igihugu hashyizweho aho abo bapolisi bashobora kunganirira n'abunganizi babo mu buryo bisanzwe. Ati uwo muntu ni umupolisi, ntabwo arirukanwa, ntabwo uri bumwite umusivile. Ati mu gihe cyambaye impuzankano za polisi agihembwa, ati kuko hari igihe kigera imishahara yabo igahagarara. Aturumva rero ni umupolisi agomba gukurikiranwa nk'umupolisi. Ati polisi ikamenya aho ari nubwo yaba yitaba izo nkiko. Polisi yakajije ingamba zo kurwanya ruswa nyuma y'uko bigaragaye ko mu rwego rwayo rushinzwe umutekano mu muhanda ikirangwamo. Raporo iheruka ya Transparency International Rwanda yerekana ishusho ya ruswa mu gihugu cy'u Rwanda, igaragaza ko inzego z'ubutabera n'umutekano cyane polisi y'igihugu arizo zikunda kugaragaramo ruswa. Nko muri 2021 ruswa mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yarazamutse cyane ugereranyije n'indi myaka, yageze kuri 15.2% ivuye kuri 12.7% muri 2020 na 12.4% muri 2019. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ibaye umunyamuryango wa 7 wa EAC. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yahaye ikaze igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango wari ugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje. A key plank of our deliberations today, ati gikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwarukurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afurika y'Ubuseruko. Sinyekeranya ko iki ari kimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere. Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'ijwi ry'Amerika biteze byinshi kuyinjira ry'igihugu cabo muri EAC.
il y aura cette possibilité des échanges. hazoba guhanahana ibidandazwa, abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba. Ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze, ariko tubwirizwa gushiramo inguvu n'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizorushiriza. Les Ougandais aussi, ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider. Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'Ubuganda, yahaye icyizere abo bakongomani mu nama ya EAC. Congo is really part of East Africa history. Kuba twemereye Congo ni nko kwemera ivyari bisanzweho, kuko abo bakongomani ni bene wacu, cyane cyane ababa mu buseruko bw'ico gihugu. Abenshi tuvuga ururimi rumwe, turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi. Nizeye ko tuzosangira kabisi n'agahiye, ndetse no kurwaniriza umwasi hamwe, kuko nta n'umwe yovyishoboza. If we don't work together, we shall not manage the issue of insecurity. Igihugu ca Congo gisanze muri EAC haheruka kongerwamwo indimi zibiri, Igifaransa n'Igiswahili, zisanzwe zikoreshwa na benshi muri ico gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini, nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimenda, umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika i Bujumbura. Ibihugu bihereye ku Gifaransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Gifaransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora. Bizotuma Igifaransa cemegwa